Ja sam Marijan Golub, majstor zlatarstva u Ilici 36. Kao dijete sam počeo dolaziti kod oca koji je bio isto majstor zlatarstva. Uvijek smo njegovali ručnu izradu nakita, znači bez lijevanja, nego isključivo rukom rađeni nakit. Ponosan sam na to da je u 80% tih proizvoda moja inovacija, moja ljubav za tim i da bi volio da ljudi više cijene ručni rad i izradu od majstora nego recimo masovnu proizvodnju. Jer ovo je ipak, ako neko hoće predmet koji je unikatan, dobit će taj predmet, nikoga drugi neće imati takvoga nego samo oni. Ova radnja je jedna od najstarijih u Zagrebu i nadam se da će još ostati dugo.